hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu silal mun sangi beti bachao beti padao BBPP kumsom tlinlom na chu National Girl Child Day le National Girl Child Day sangni somni pangalom na hun Mizoram nei ani National Voters Day chu in khan Mizoram man ani Indian Air Force IAF kuta lengpui airport mun ma ingi mozat Mizoram sarkarin lan atum chu sot le se andu tho lengpui airport forum chuan asoi Beti Bachao Beti Padao BBPP kumsom tlinlom na le National Girl Child Day sangni somni pangalom na pualin vo in khan dorpui multipurpose center Aizawl hun man ani he hun man pui tu chief secretary Pukhili Ramina chuan kumsangni som pakhat sensa salan danin mi pale meiche nau piang in thlauna chu mi panau pang nau piang sangkhat zela meiche nau pang zakwa som paria chau ani thu soya meiche nau pang te andam kho chhuanan le hum haldan turba ka zirna tha pek dan tur ngai to amala turin beti bachao beti padao BBPP scheme chu Prime Minister Narendra Modi in January ni somni pani sangni som panga khan panipat Haryana a hon thu soya Mizoram chuan sia hale serchi pa child sex ratio aniama wangin BBPP chu pilot project angin kalpui masakani thu soin tundin muna Mizoram district ka sia hale champhai te chu CSR niamna district alani awangin heng district ka te hian ngai poimo masak angai thu asoibok we have to see that there is no selection of sex and for that purpose the important role comes of the Department of Health and Family Welfare. We are having a act which is PNDT, prenatal diagnostic technique. We are having an act in which there are severe punishment for determination and selection of sex. This is the duty of our Health and Family Welfare Department that they should implement strictly the provisions of PNDT Act. Women and Child Development Director Mizoram thangi changte chuan kumsom chunga BBPP anga malang na shang lo om to tele BBPP thiltum te shat na nin tundin muna Mizoram chu sex ratio birth rate 956 girls per 100,000 boys ani thu soin kalkhom te chu khotlang nuam tak dina mechenau pangte duat le choi kan na konga chan la thar theu turin so mani National Girl Child Day NGCD lom na huna hian mechenau pang kongshang shenga zirna le infiam na lama lotlin na nei mi som panga te hna choi moi na hlan ani National Girl Child Day pol hian district shenga po hun man ani Rajya Sabha MP Puke Vandal Vena MNF General Headquarters Advisor Chuan Local Council Village Council in Thlan Tur Hun Son Chan Shipui Chamle Ramri Boy Angchi Chuan Lam Soi Tur ZPM Sarkar in nei lawa party ril rupu aram ro rel na ani ati Vena MNF namru na in khoma thu soin pu Vandal Vena Chuan MNF party Chuan ram manga in thinlung pu in ro arel chena MNF Cham liam ta apo COVID len masak ma in Village Council Local Council in Thlan na nei zovek manani a COVID shipui lena wangin tharuk po se ni a Congress chama po Local Council Village Council cham po toy ni ngai lawti a puwanal vena chuan ko varau ram dang mian mara changa lo luta MNF mo po ni a ZPM an sarkar nuwa angai rangin ko varau alo lut thawa MNF hun laia so soisel tu te kha an ngoi ta hian a soisel tu te kha an dik lawani ati a ZPM chu a inzor angein anti top ngei turani ati bok Thaithar leitur chungchanga po sarkar enroll lova red thazokin anchal thei an base se ni vo in hian MNF president Mizoram thanga chuan Local Council le Village Council in Thlan thucha atlang zar ani Mizoram Pradesh Congress Committee Friday political session Congress Bhavan Aizawl voina neya MPCC Senior Vice President Pulal Nun Moi chaw ngau chuan thu soin ZPM party kalphung churam ti chiata omlo nan le mi puite thlawang haunan tuna chang chuan an soi chhuak ve chan to dona ti mi hausa te an hausak bil thur thur ringot chu ram hason na anilawa chiang taka kan mu chu mi puinol puin ma an son chuan ramin ma son ani mi puinol puin sum an nei lawa thil leina tur an nei hlei thei lo chuan sum dong te poinan tuar thina chu wangin mi puinol pui kuta sum alu theinan NLUP chang klungzok chung ko tin ten an hlotlin pui thei tur Congress party chuan hula ka tumani ati Part Advisor Pujon Siam Konga ex-MLA po in thu soin 14 Finance Commission noya chuan sum reng state chan tur wat savek ani to a thiam le a thei soi chwa thei angani to lova Finance Commission chuan Village Council ten anin sem tur
kumkal me ka vaibel se som sari le parukan pe a local council te tan po vaibel se som thum le pali vel anron pe a heng zong zong hi raman sa vekani village council le local council ruling ni khera ngai lawa an chan turin ang vekani ati MNF in Kolkata a Mizoram House an shala tuna ZPM in Lengpui Airport an shal antum le a heng te hi thilpui takani a ngai to chiana ngai ani ati BJP Mizoram State Office Political Sesona MLA Dr. KB Chua BJP State Core Group member Chan Thu Soin tuna Mizoram in Sarkar Shon Mek chu budget session voi ni na thut khom le huna chuan enchin Sarkar ani na alang chiang le zwalanga enchin an dolem ti hi mi puiten an shezel don ani ati Dr. KB Chua chuan BJP chuan vision mumal takle ram maso na turata na tum mumal taknei ani zan tilanga India rampum maso na tur manifesto te manga ramta na an thona hi India ram mi puite hian an chormeka mi rethei tele mi hausa te tan po na satakin kan lokpui mekani ati Government Rangbana College Department of Political Science Public Administration le Electoral Literacy Club Chang Ho Chuan National Voters Day 2025 vo in khanan manga National Voters Day hi kumsang ni som pakhata mantan ni in kumin National Voters Day 2.0 nothing like voting I vote for sure vote thlak luka tha omlo vote ka thlak ngei don ti ani hehuna hian zirtir tu le zirlaikal content thutiam nein Electoral Literacy Club in charge Miss Latrai Tlwangin kai shwaya India ramin in pum khatna vong tur le sa khwa emo nam emo awanga le nei lova vot thak zel turin anin tiamani zelaikal khom ti Mizoram local council le village council February ni som pani sang ni som ni panga in thana nei tura thutiam tir an ni bok government samphai college chuan vo in khan seminar hola National Voters Day and manga he huni Dr. Lanun Puya Associate Professor in Kai Shwain he ni pawla thutiam soi rual ani heti lai hian Samphai district a khosong rukle patni a village council in thana chu tumte ming pek lu te chu endik mekani a Samphai district a khwale veng tamzo ka chuan kilthuma in chu ani dona kil ni atanga in chu na tur khotlem te a ombok Chanchinthar hi Akashvani Aizawl le tanga puan ani a AIR News Aizawl YouTube channel All India Radio News Aizawl Facebook page le newsonair.gov.in te Chanchinthar hi ngai thlak le chiar the dani naktuk jingdar sari le achanvia Chanchinthar hi puan le ani ang Indian Air Force IAF Kota Lengpui Airport munma engi mozat Mizoram Sarkar in hlan atum chati lawanga Poldin Lengpui Airport forum chuan mi puite ta na chhelau turang ngain hlan lo turin Sarkar an nge Aizawl Press Club at Chanchinthar theder tu te an komna Airport Forum convener pul thwam le na chuan Lengpui Airport le tura Mizoram Sarkar in Airports Authority of India AAI Indian Air Force IAF baka private player ador noa AAI le Adani Group 10 an hnola wangin IAF ahlan chu working committee ten cha anti berawanga cabinet point apompui to atia Lengpui Airport so IAF ko tahlan po ni se tudel kil annei achenga thlerin Mizoram Sarkar in ti tur tam tak alenei don thaw wangin tuna an chhuan lamber sum hlo chu akiam pharin amlo thu asoi pul thwam lian chuan Nikum October ni som paruka Council of Ministers to come in IAF Kota Lengpui Airport hlan sungchang an ngai twa tuma an thuthluk na mi puisha tura thu chwa siam ani lo chu makanti thuan soya kumsang ni som pakhat khan IAF te chuan Lengpui Airport chu fighter thuruk nan an deal to ni soin Sarkar lai pui chuan IAF in kulnan Lengpui Airport hi an odviau nia an ngai thu an soya Lengpui Airport forum chuan airport mi puita na tangkai taka man chu an da pui mo ber thole IAF Kota hlan turin norma se Sarkarin an pom tur ani lo an tibok he hun na tarlan ni danin Mizoram Sarkarin arwa mandan chuan runway le air traffic control baka runway sir le lamram zongzong IAF in an changanga abak zong terminal building security fire service le ticketing le adangte Mizoram Sarkar Kota alo omzuyang hemi omzia chu IAF in remchang anti dan angin an kota om runway le ATC hi civilian flights atan a hotir vedon ti na ni a hetiang arrangement hi civil enclave tin anwa indo pui panina hun laia sipai airport te civil meeting an man tom thin angkha ani anti herwa man na anga IAF Kota Lengpui Airport hlan ni a runway le air traffic control an lak chuan Lengpui Airport chunga thunei na zongzong IAF Kota hlan ani to ti na ani anga domestic flights zongzong po IAF control na hnuai om angai to ang
Champhai District HNVT Office but Sain Selam Khwa awareness campaign on animal vaccination come free animal clinic ne ni a he huna hian ran na chi sang sang laka inven na poimo zia te sha ta ni vokvul tu ten an vokvul te register theu apoimo ziate injerti na nei ni bok Selam Khwa hian free animal clinic ne ngala ni a ran chi sang sang za thum som sari le pali en kol na pe kan ni in ui ashi ve na somni pakhat pe kani a vok som sari de pangazet vok po shi ve na pe kani Chanchinthar Pwanti top main tlang pui beti pachao beti padao BBPP kumsom tlin lom na le National Girl Child Day sangni somni le pangalom na hun Mizorama nei ani National Voter State of Incan Mizorama man ani Indian Air Force kota lengpui airport mun ma engeng mazat Mizoram sarkarin lan atum sut le se andu thu lengpui airport forum chuan soi chuti jong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani